Kajing tap kerteng ki candidate banyak kun ni election MLA ki yingdor bathauan ki jilna kelas sedang ha West Jentia Hills District ha ki South Tarik ubnai rempang arajar artulai. Hagani kajing tap kerteng uma lasting suciang kertong ke Trinamool Congress na fo Mokayao Assembly Constituency udai kertong ubenengkong ban tap kerteng banyak kun ni ki election. Uma lasting no yang kakam lab technician hakatanat health and family welfare badunya aireng persya ya UMLA mementa jong ke Mokayao constituency uma nujor ki sungo. UMLA ke nartiang bat menteri sarkar umas nyab halang dharu ula tep kerteng banyak kun ke election bat kini gede ke sin ke basau pan biang kejing kersan upat ba pan rum hapo ke assembly. Uwai pat ukertong ubala tep kerteng udai uma Shemhok Garot MDC barim ke nangba na ke seng PDF. Uma Shemhok unya kun ke election na Raliang constituency persya yu MLA bamenta uma Commonwealth Emban. Shushu UMDC ke Sutengah Saipung uma Richard Singh Lingdo udah tep kerteng banyak kun na Raliang constituency UMLA ke Raliang uma Commonwealth Emban udah tep kerteng banyak kun biang ya ke election ha ke bandrung biang syak assembly ha ke sin ke basau. Uwai pat UMLA ke UDP uma nujor ki sungo udah tep kerteng banyak kun ke election na Mokayao constituency. Tam hejing itu waka education sector, health sector, road sector gini man gua man kalau hak tu yang am cua. Kalau man kan ni, kan hejing yo ngan man harap hoi kita. Jangan pi yo kita. Ngah don ni ngah cam hejing yo ngah pat ba dang maya ni. Dang MK pat ba ngah dang MK hegi pat ba. Ngah tu kerpat di pat ba konferensi kamu jok kercan ni ngah por por. Wailat biang ingat sin job yang hauni arjar aku le kamu job por udah. But expect yang am tu senem tu tamir bon bani wa cua. Kue bon ni lang bon jai ni nak. Udah dah bon ni, udang taulet lang bon ni. Kamta mengotok dia road communication man more or less demand biang kondusi yang ni 90%. Ha fokus lagi health sector, lagi water sector, lagi MSP sector. Tu man kursa akmat. Sao tu dulu biang ini klaim kau kiam po cuan. Aduh kau kia klaim galai jangan untuk bumiat, MK galai le. Kalau kita lagu bangun di MK saja. Kerana mana orang kita is under process, under the stage of completion all this. Saya wujud hari sans nem kerja, jadi sensar mal kau buat, untuk kau lagi baik. Mereka Biden ini kam ipai ba, Biden sebagai parti kongres, bahwa hari persensar yang ka tak mantap diburu di kecil kemen. Kata daun ni, bani teh daun ngale, ini per cuma ya ini parti, yuluti fight back le, penimbiang di ini parti, yong yang kesencar ko bahago miat, bat kesencar ko kering di jaga konsep ko kia jauh fight back. Kesingwan yang ane mango kesing raikut yang awalnya election, agar ni ke senam. Kesing tu yang awalnya election to nebenta. Kam penroy penpar hagwa yo se konvensi yang ikam tam emi sibun ki yegi ko emi haging sa din bat kam jo ki jito o ki roy ki parla do mem yo ye ki kla na we po su por te neti daw da hem ni rai ko file no mission yele ni election agni ka arpunya trek polling date ko yo teo pi pai ba u e pinga ke jengkersan ko yo ye jingjop yo chukri na menta yang pi ka thong nga bo jing chukri to kunang kong ne benta ka start ka tip wa na kamtam na ki skor yang government wa i mem skor go biang bat ka jing ko jing kya jing to sumar ya ka kejut kustom ada ka rep geriang bat ha ki luti singkeng lagi bondeli bonjat kijing duna go I chami agni ka kononsi yung ikamtam tara kejengkerpat ne mentai yung pipai ba syabha go kijing kersan wa purwa yang yo kijing job yo chukri gini kijing tmu go ngada ama agu ngada resign na government servant au July pada him gini rai ko penpau su pai ba o kalat yang yo dagabor ye yarap ipi agur pam go tau kulai sibon ni woro Na kamu kandidat yang parti PDF naga Trinidad constituency the file yang nomination paper yang ane kesini sirup presiden yang parti PDF begini gini besar terus nak komen uang
nedong sedong lai bai kam gijam bat mem gawan ga jing thul le to yul tio lang ba gani ko bor ko kalam ne gisngi wa hawayo hawalai chwa chanan ipai ba hagani ga three ling constituency wa ki jing kala yuduk kisam ciling kup ciling wa ki jing kala kan kam ta yul ti wa leng bai jing kra sitom yonga kam kandidat leng ba ka jing syam yonga wa ki bru yong constituency de yo ale islok wa ki ke jing yong ki jing syam sitom yong ki po constituency ye jing duna yong garoi ka par po constituency yul ti wa ki pai ba ka ni ganti penjab ki nga kamu MLA yong ki nagani parti PDF wa i yale dagani ka por kwa le bo skuwi ke jing kerpat ye ki pai ba yo gani constituency njo yo iskatua em kata kecing ye jengai ki high level wa ki low level ki kita ki high level ki pru yang ke sarkar lado ka ki ka khan ka mai ka ji hiban kam le ye pher ki low level wa ki high level ki high level biang to ki kan wa ki low level wan cha i ban ki kan wa te ha ni kentinga kam kandidat lado yo ni kecing job nangani constituency ye gani ka kenten high wa kenten low pendam no iga yo ini kejuk ke level kiba yo le ulai yang yo kiba do le bentai yang kiba yo le bentai yang ki to ulai ki khamtam bo yo bagi khenro ki khenlot hagani konstruksi ki jing jok ka so jam jing hiar ka roi ka par yo i hagani konstruksi em ki kate yo ti yo leng bai yang nga kam kandidat le yo job hagani konstruksi ki khenro le perchangi ka yin ye wan ra ki yo man ki khenro ku sekhmat jadi ikan ro kiban ikan ro ustad kuman aktif ki ustad akmat sarkar le tong penyoy yo pilih wong kam te ten kibru ikan ro ustad le manum em elad ki umi ki sakmat khamtam ikan ro ustad ki wedo yo i chapra sa ibengi karo kam te ladangau man kau em le yini le isai ki ikan ro ustad ku em gajing mucim berkat yo biang yo man intelligent yo wan ki sakmat yo irap ki sarkar Hinui kami jam hiki krek borok nodong sedong. Yang tam teh kan kepor ngajul tio. Boleng bai jing krek sitom yang kikian gidio, cha le ban. Ni teli gi. Hagan ni kenti wan ra gi job jongan dengan ka. Post tu trilion hagan ke parti PDF yang